लच्छी तक न्यागु सकोया माधव नारायण तल कोचागुदु आइतबा सिल्लाथो पुनि खुनु अश्वमेघ यज्ञयाना थोतल कोचागुगु ख अश्वमेघ यज्ञको मचातले तल दप्स छुहे मनसे द्यालना चोनेमागु चलन्दुसा अश्वमेघ यज्ञ सिदेका खा महाबले पालयामागु चलन्दु अश्वमेघ यज्ञ याइगु छनिय सावागन सप्तऋषि पिस वायु द्य बाहेक मेपे फुक द्य पिन्त सुङपुया जाकी होला बनिगु चलन्दु अश्वमेघ यज्ञ याइबले चची जागरण पूजा होम कलार्सन पूजा याना स्वस्थानी बाखने चया त थिहे सचिव चाकुदर श्वास सिन आखे ग्वा गुए सिदा पालन खासा गुएका पशुका पञ्चपल्लव लगायत हलजल तालका अश्वमेघ यज्ञ याइगु चलन्दु अश्वमेघ यज्ञ याइले नारायण द्यत इहि याइगु बारातैगु केता पूजा न याइगु चलन्दु अश्वमेघ यज्ञ याइले तैगु कची अपाकया छेदनीले जगे तलदासा बालैगु थैगु जनविश्वास दुसा छेद्य पलिस्ता या मास अश्वमेघ यज्ञ याइले याइगु होम नाप द्यपि तलदासा तस्कहे छेभिनित कान थाई सकोया धल दप्स शिला चरेबले अस्तमात्रिका या त याइगु तान्त्रिक विधि पञ्चबली पूजा होमे बोती कालकी जक्क धल पुवनिर काथाइ अथे सिल्लागा पारु खुनु मिगा पूजा याइगु परम्परा दु थुसी सिल्लागा पारु माघ 23 गते सोमबार लागु ख थोकुनु सुथन हापा थलदपि ज्योतिर्लिङ्गेश्वर महादेव नाप्पस चोङ्गो सुन्दरी तीर्थेवना मोलुया द्यपि भाग्याना सामा गणपि नाप माघहाला थथगु छेवना अनलिपा थ लच्छी तक्क थल दबले चोङ्गो मिगा पूजा याइगु चलन्दु महालक्ष्मी पीठे वना लच्छी तक तोतुगु ची फुकेको ख
Hati sogong kaya tungka tini imsa lakan yai. Sokoya tolondom pisa sila चरेबले अस्तमात्रिका या त यैगो तान्त्रिक विधि पञ्चबली पूजा होमे बुतिकालकी जक्क थल पुवनितका थाई